channel, and this is Inday the Vlogger. And pag na akong asuho karon, so na yung mga forest nakita ninyo. So na ako karon sa Ocean Park, Cebu. So I'll let you see through this video unsa ang naa sa suod ni Ocean Park. And of course, I'm still with the gang. So nag-start na sila mag video sa ilaha. So guys, if you wanna see more, stay tuned and please watch the whole video.
So, pasaka nami guys. Oh, one-way street ra ba ni dire? So, here we go. So, nanata sa lorries. So, general rule ganila dire guys sa Cebu Ocean Park is if you're taking pictures, no flash. No flash kina siya guys. And I would suggest sa mga mommies and daddies kada doon ilang chikiting always i-guide sila, especially if mugunit sila og birds, na handle it with care because it doesn't mean nga nakabayad mog mahal kay magharo-haro ra mog touch sa mga animals. So guys, we are now in Seven Seas Diri. So this is third floor na. So from lorries, which is birds and karon na nato sa ocean. So as you can see, nakita niyo si Nemo, the clownfish. So so pretty guys. So if ever nga naamoy mga chikiting, this is the best place po sa ila ha, for them to learn and see the beautiful creatures sa ilalim ng dagat. So, diba? So as you can see mo na nga importante sad kayo guys nga atong i-love ang ocean. So that ma-preserve ang mga corals, and of course the new generations will be able to see the beautiful different fish sa sea. So keep on watching guys.